Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, price ceiling sa bagas day pakayang sunodon kang rice retailer sa Naga City People's Mall. Treseng barangay sa Banuanin, Bato, Camarines Sur nasa yellow category sabi kang PNP Camarines Sur ngunya na barangay as in SK election. Tren na nagbabiyahe haling Ligaw pasiring Naga City di naklag subuot sa parte kan Baaw, Camarines Sur. DPWH Bicol nagpaluwas na kang sedang travel advisory para sa Peña Francia Fiesta. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Siniguro ni Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo na magiging parte ang sa inang opisina sa pagtaoning seguridad sa mga bisita sa siyudad ng Naga ngunya na Peña Francia Fiesta. Kabali sa gigibuon subuot kan PNP Camarines Sur, iyo ang paglatag ng checkpoint sa mga banwaan na nakapalibot sa siyudad ng Naga. We all knew na yung all roads leading to Naga City, dadaan sa Camarines Sur. No? So meron tayong tinatawag na containment ring dyan. And of course, yung paglalagay pa din ng checkpoint, paglalagay pa din ng checkpoint sa paligid ng Naga, may ilalatag din po tayo. Nagbisita sa opisina ni Naga City Mayor Nelson Ligacion si Police Brigadier General Luis Tremundo Ubinque na pinag-ibanan man ni Naga City Police Director Police Colonel Nelson Pacalso. Ang pagbisita kan opisyal kan PNP Bicol ang parte naman sumuot kan pagsiguro kan suporta sa lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa ilalatag na seguridad ngunyan na Peña Francia Fiesta. Sa iba pang mga Bareta, treseng barangay sa sarong banwaan sa Camarines Sur yaon sa yellow category ngunya napapaabuto na eleksyon, sabi kan PNP Provincial Office. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Sa press conference na ipinaapod kan Camarines Sur Police Provincial Office, kinumpirmar ni Camarines Sur Philippine National Police Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar Domingo, na may treseng barangay sa Banuanin, Bato, Camarines Sur na kinukonsiderar na yaon sa yellow category ngunya na paabuto na eleksyon sa barangay asin sangguniang kabataan. Iyo ini si mga lugar na igwanin suspected election-related incident sa nakalihis na 2 taon. Apwera pa kan epekto asin impluensya kan Concepcion Group. All of those barangays are in Bato. No? So, dyan naman, makikita naman natin kasi dyan yung presence ng Concepcion armed group, no? Kaya yun ang sa parameter na in-include natin. So wala naman tayong category red as of this time. Huli ka ini, papakusugon subuot kan Camarines Sur PNP ang police presence as an intel-driven operation sa nasabing banwaan. Hasta sa presente, mayo pa man subuot elected officials sa Camarines Sur ang nagdulok sa PNP para mag-report kung sinda nakakaresibinin anuman na huma sa saindang buhay. As of this time naman, wala naman when I talk with the chiefs of police, wala pa namang lumalapit sa kanila. Mientras tanto, mayo man naging problema sa nakalihis na filing kan Certificate of Candidacy sa mga banwaan sa Camarines Sur. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Mientras tanto, 190 na miyembros kan PNP Camarines Sur na igwang partidaryos na mga kandidatong ngunyan sa barangay asin sanggunian kabataan eleksyon ang nakatalaan na ma-reassign sa pwesto ngunya napapaabuto na eleksyon. Alagad, kaipuhan ipaaram ang pagbalyunindanin destino sa opisina kan Commission on Election sa saindang banwaan asin sa Provincial Office kan COMELEC. As of this time, na-account na po namin, so nasa around 190 personnel, yung affected po na they have relatives up to the 4th degrees who are vying for elective posts this coming election. So they will be reassigned. Of course, i-clearance pa rin po natin yan sa provincial election supervisor natin. Sa iba pang Bareta, pagdadaklag sa biyay kan tren pasiring sa siyudad ng Naga, ikinamundo kan sarong konsyal kang siyudad. PNP Camarines Sur makikipag-koordinar sa barangay kung saan nangyari ang insidente.
Haramon naman ang kumpletong details kayon sa report ni Christine Reyes. Nagpahayag din pagmundo si City Councilor Jose Perez sa nakaabot na bareta sa iya mapadapit sa buot sa nangyaring pangdaraklag sa nagbabiyaheng tren hali sa probinsya kan Albay, pasiring digdi sa syudad ni Naga. Nangyari ang pangdaraklag sa parte sa buot kang Rinconada area. Mamundo na ang huna ko napundo na ninda, nagluya na. Ito pala nagwa na naman yung mga press reports about the incident. And siguro tama po na maduman po ako sa tangaling maaraman kung anong tabang ang hagado ninda. Although notified na po ninda ang LGUs, itong respective LGUs kang inaagihan. Ang insidenteng ini ang nakaabot naman sa kaaraman ni Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Julius Cesar Domingo. Makikipag-coordinar subot ang Chief of Police sa mga opisyal kan barangay kung saan nangyari ang insidente as in ang pakikipagtabangan sa mga force multipliers. We can I think coordinate with the barangay officials, no, na ng mga barangay ng tren natin. And of course, this is an eye-opener for us, no, na dapat talaga yung safety, no, ng ating mga kababayan. Munya na pa niya Francia Fiesta, dako lang pinaglalooman masakay sa tren, pasiring digdi sa syudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, rebeldeng grupo suspek sa pambabadil sa sarong paraoma sa Sipokot, Camarines Sur, sigon sa PNP. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. The Naga College Foundation and One Media TV 48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peña Francia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in this challenging time. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagdrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V-Power for me. Shell V-Power cleans, protects, and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Bilis laki na with Bimig Premium Super Big Booster plus Milk Formula. May bansot buster nutrients at sarap ng gatas pa. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited cares so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Sa tahaw kan mga pag-angat sa buhay, sa ibong kan mga kagabatan asin kasakitan, kitang sa iyang mga aki, may ina na nakaantabay, nagigiya asin nagtatabang. O mahal na ina, Virgen de Peña Francia, kami dagos mong giyahan, pasiring sa mas hararong na pagtubod,
asin pagsarig sa kagurangnan. Ini po si Nonoy Villaferte Magtuto, nagpapaabot sa Indogabos nin maumbang kapiestahan ni Senyora del Peña Francia, ang satuyang patrona, ina tagabos ng mga Bicolano. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro, viva ang satuyang ina. Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, pag-implementar kan ceiling price sa mga nagtitinda nin bagas sa Naga City People's Mall, may kadikit na kadipisilan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Huli ka ni Executive Order 39 ni Presidente Bongbong Marcos na nagsusugo na magkaigwa ng ceiling price ang bagas sa mga merkado publiko sa enterong nasyon. Naalarmang ngunyan ang mga rice retailers sa Naga City People's Mall, huli ta dipisil subot may baba sa 41 pesos hasta 45 pesos kada kilo ang bagas, huli ta halangkaw ang sa edang kapital. Kaya, subot ninda ang nasabing presyohan kung mag-abot na si sa edang pinag-order na bagas na hababa man ang presyo, asin kayang ipabakal hasta 41 pesos kada kilo. Igwa kaming na-orderan ngunyan ning pwede ming i-41 pero sa ngunyan po dahil pa po naabot. Kaya lang si due date na tinaonin da sa muya na ano man kami, kaya nagtarag kami na maski palugi kami. Kung igwaman ng 41 pesos kada kilo nin bagas ngunyan, inibilang pagsunod sana sa kasuguan kang Palasyo Malacañang na may bawa tulos-tulos ang presyo kaini. Alagad, lugi na subutig di ang mga paratinda nin bagas. Sa ngunyan po, kami na na alarma po kami kan araw kaya na selling na 41 ang regular, ang wheel milled is 45. Sa ngunyan po, ang mi po ngunya na 45, itong ang capital mi pa po is 2,325. Palugi po kami ngunya ning 25 pesos, pera pa sa plastic. Ang mi po kay ngunya na due date po ngunya bagakan dumasapig pa sa tupad ni President Marcos. Kaya po kami nagtag price kami ng 45 pero si palugi mo po itong stock mi pa pong mahal na po Sa issue kang subsidy hali sa gobyerno, dakulang tabang subot ini sa arog nindang rice retailers. Pabor po yan sa muya. Yung po nga niya ang hinahalat ningon yan na tawanan kami na subsidy ninda na itong pwede ming maitao sa sa publiko na barato na itong daikaya talagang mag-afford ka itong 46 above na itatao mi sa ito pong pangmasa pong mga saradit na konsumidores. Okay po yan sa mo. Pabor po yan sa mo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nag-urulay na ang Naga City Price Coordinating Council sa pamamayo ni City Councilor Jess Albios na nakatalaan silang magkondusir ng sorpresang price monitoring, partikularmente sa bagas na may pinagsusugo sa price selling na dapat subot-sunodon kang mga rice retailers sa Naga City People's Mall. Igwan nakaplano ang Naga City Price Coordinating Council, kailang data pwedeng i-divulge ngunyan na sa presenting panahon kasi gusto tangan ining surprise. So maakitang isasabi sa ngunyan dahil ang sa tuyang plano gusto ta surprise inspection sa monitoring. Sa police report, rebeldeng grupo ang posibleng nasa likod subuot kan pambabadil sa sarong parauman na si Rodel Musa kan sitio Kaditaan si Pocot Camarines Sur kan nakalihis na petsa 2 kan presenteng bulan. Iniman ang naging pahayag ni Camarines Sur Police Provincial Director Police Colonel Julius Cesar Domingo sa halipot na press conference kasubagong aga. Yung shooting incident natin
ang isang tinitingnan nating angulo dyan, sabi ko nga, possible it was perpetrated by the CTG. Sa iba pang bareta, sarong meeting ang ipinaapod ni City Administrator Elmer Baldimoro, chairperson kan Civic and Float Parade Committee para sa mga mapartisipar sa Civic Parade. Ang nasabing meeting ang nakatalaan na gibuhon sa agang alauna nin hapon sa Sangguniang Panglungsod Session Hall para ma-finalize na subuot ang listahan kan mga mapartisipar sa nasabing aktibidad na gigibon sa petsa 14 kan presenteng bulan. Padagos sa mga bareta, nagluwas na kan sa indang travel advisory ang DPWH Bicol ngunya na bulan kan Setyembre para dai makadagdag sa magabat na bulos kan trapiko sa syudad ni Naga. An mga bihikulo subuot na hali sa probinsya nin Albay an pwedeng mag-agi sa Nabwa Balatan Road, mantang ang hali sa Metro Manila an inabisuhan na mag-agi sa Camarines Sur Albay Diversion Road, pasiring sa Minalabak Milaor Road, pasiring sa Minalabak Pili Road. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition and DBC, DLC and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. One Media TV48 Naga Peña Francia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angela Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan.
with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peña Francia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. And in part by